kumnu baro te mentak tio ngakwa monra pi ko ikakot kabangalap na library jonga but kaduk wa ngal ayo por man puli ka lapun mun sem ngasi event mangamju khamdan interest ka politics tipo te mentapan ngal adon interest te ngakwa ban wanda spi ka ni ka my experience in public life and other reflections but former Chief Minister jong ka Meghalaya bibiling do bam kwa duar blay ini I mama ngisi itu bahan yang nasam tengah si kemawi I pabang ngarangret what lady Chief Minister imdi beri bakar imdi beri pasarong besurat bahan bayar dia rot surat okay kibro itu kan kiki lo hoi isu iba parya ha te kita kiki jadi ki mungkin nuksai ki MLA jungi mata kam long ki baret bagi basunguret ndai tangata hapo dong ni ka kon nang ka do pitang wi bentama ki pun bagi idea ki BI ba bibiling do mabila sakri la bo mutsam ya upai ba te pun bagi idea ki BI ne for example nang show nuksai pi very small example, very by example. Hang ni koi ka conference bilet sabar. How new pusan isang crunch pang renewable sources of energy. Mud kum ka electricity la ni ka board pentri kami ki engine ka bami nakasni la ni naka kum ki dam kum ki solar kum ki wind mo ki turbines. Nadu new pusan ki brio kum ba biling do dikila Pyrkhat dia kita ki ki jongi mentapan kem kwa pelaju duyong lanu kem kwa pelaju duyong da yo sko yang lai tikila kamen suso namaro kinyo ban kamai bitang simet ni te ba kamde ka babhai mariang kamhai di beriu besar ki zakaro hanai ni push ba ni khnyat ba ya duyong ya ka petrol ya ki fossil fuels kiam but Kibriyo kung bibiling do, naro nyo pusan kilas to ita kilaong ini habis sampai Pyrkhat no pangkalaway ka ba pernah hindi ka ba su dum do ka pom do ka trem do yung kibriyo kung gini ki Pyrkhat bahaya kata te hoy kilaban naman kidak yung ki ero hajing im ju kibriyo tama ki ideas ki riba kongsan but kajing long jung pi upat ba o kama beta te kumju ba bibiling do hang nero karon sa uy benta kabanga silingo ha mentai por iban ko ba benta ba bibiling do ha kana kon pepsi Pyrkhat hai ke economy ro kumnu khasium em kumnu kamai kumnu penroi penkiwel dia ba yala ke yang kesam ba yala ke song thao ya ka state jong Hindi sam kasi state dum baragway because he was a chief minister mula Pyrkhat tangi para kasi Pyrkhat ka state baragway te hangni ikran ba spang economics but kadang wi benta bikran I pusan ni Pyrkhat spang Keynesian economics now I don't know how many legislators ha Meghalaya jongi kanungot nakil MLA jongi kin bana spang ka kamjong Keynes ka Pyrkhat perdanjung lot Keynes I really don't know mabang paju asngaw si sino bikin keren ha parliament spang economic policy spang planning spang financial planning ngam paju asngaw menuru ke mele jung bikin keren kata tangkaw economics bagi keren kali tang spang doyong tang man pinmi bisa ban doyong tangata there is no financial planning ki iya ka financial planning jonga jala barkoi haki officers bagi tu officers ndam haki ban ki maharu te la suja kwa hin to em ki hiban sa weng heden sistem te ngang thrai ba basic qualification ba pin runga politics kare ba pidi ban tip pangka economics pidi ban so tosh pangka planning pidi ban tosh pangka business na pem de ubreu ba la pasaro class haru PhD ru tama at least pila di ban lan ka class 12 at least
Namar ba ngasi Pyrkhat ba misong to ting mo kisnong gidon gibrew ki patnang patsan tigitung gibrew kibam pada he kedan puli tangba kata ke rubbish mentai por bom lagi gibrew kilami seba baladang imjit ikitu ban ngijit ini kisud namai bonsin ubre uba biet tama uba slur ukiu sekman utu uba slur autu uba start uba slur pan bulan sedian mai man kapor ni kata ka imlang salang tuni barok ki leader jungi bengi imenta haka politik sungi la da ki sengbhalang sengsainpyrthei kinu inu ki leader ki dei bonsin ki uba slur tama ki bamdan khangai ni ron kaman pingkalai kata parlo ngimla su bancu sengap jar ni habanya buan lang ni habanya tre lang ni habanya senrop lang namar ba ni don kami gibir bestat banyalam ini sekman ngimla ban su kumne te lada fikwa mun puli ne kon pila ban pan nga ngan ai pin xerox tama pia ban pen pa nga nama ba ditangkani copy di bila sign hi mai te Pyrkhat ba sungobha pin sapreng ne video but lada fikwa ne copy sa shu message nga. Thank you very much.